mizo te hi Asian kan ni a football ngai na tak nampo kan ni zela amai ro chu khovel huap anga footballer lang sarber per te jinga kan Asian pui hi an wang hle amai ro chu tun hai khovel kan thlir chuan football ngai na tu te tan Asian footballer Son Heung-min hi hriat mai thei ani lo ti thei tur hial khopa langsar aron ni ta a tun ma deuh khan Asian jinga Park Ji-sung kha Manchester United a alangsarin Asian footballer jinga athleng sang ber te jinga mi le ma hroi tu te jinga mi ani a Park Ji-sung nuwa Asian footballer te Europe lama omzui nual ma se an jinga par chok na saber ti ngam chu tuna English club Tottenham ta na khelmek Son Heung-min hi ani ome chu wangin tun tum chu Son Heung-min a chanchin hi in bi chiang le dolang niang Son Heung-min hi kumsa kha chakwa sungpo pahnih July ni riat khan South Korea a gangwan khopui chun chiona alo pianga anu chu Yoon Ja-kil ni in apa chu Son Eung-jung ani a unaw mi pa pahnih chau ni in Son a hi ano pangzok ani a unaw nu an nei lo ani an chung kwa hi football ngai na ve tak an ni a Son a hian ano pan lai kal athiam nu deuh loka anu le pa ten anin fiampui na thin ber pakhat chu football pe dani a tlema alo hlei kan deuh nu po in Son a hian no pangdang anglo takin computer games le toys dang lom ve vak lowin football hi atui chho ta bera apa in atui pui bok ema wangin an pa fa in anin zirtir na sathin le a apa hi South Korea professional footballer thin ani a rampona ero in khel ngai lovin kumsom ni le pariat mi lek ani lain hliam ani awangin football a chol sana coaching namlu chilin football a ain hmangna sa hle a hetiang mi ani wangte po ani ang afapa te pahnih Sona le aunaw pa te chuan football hi lotlin pui se ti chu adu ngoi ngoya afapa te tan hian thopo a thokrim hle a anu po in apasal fanaw te hi a thei chin china a thlop tha em reng boka chung ko tang rual tak in fiam na lam ngai na tak ani na chuan an chung ko a in lai chin na ati thale zual hle ani naw pang har wang chho tak ani nu chuan Sona le aunaw pa chuan ni tin dar ka ruk aya tlem lo football training an nei ta si a Jackling kan ti ang hi dar kar level an ti zia boka skills rang training po an no pan lai hian apa in regular takin anei pui thapa chutiang chuan abul thut atangin Son Heung-min tan football hi anuna thil poimo ber te jinga mi ani chawa kumsom pali alo tlin meu chuan apa chuan football match zalen taka khel thei turin competitive match a khel a phal sakta a kumsom pali atlin ma chuan apa hian competitive match khel a phal saklawa ain kol na hnuaya training sang anei pui char ani kumsom pali nuwa chuan ti hrol siam konga te kong tam taka ru lam thlengin competitive match mamo na asanga thilpoi mo tak ani to ti chu apa ngai dan ani a chumi awang chuan Son Heung-min hian kumsom pali ani atang chawin competitive match hi a khel ani chutinga mumal taka en kol ani na chu Son hian a hlok pui hle a kumsa ni pakwa November tha alo ni meu chuan Korean FA Youth Project kalplangin German club langsar Hamburger SV Youth Academy azong pel dera Sona hian an rama Yekmin 1 Middle School a le khazir pa a football a zirmek lain Hamburg under 17 azoma chumi hnuwa sani pakwa under 19 azom le a hemi kumvek hian Lonin FC Seoul under 18 a khel vele lopa December tha Hamburg a hian akhir le ani Hamburg a hian an youth system a Son Heung-min hian boina le harsat na anei lova apa in azirtir na ra sengin in siangram nan hun mamo lem lawin Hamburg system milber te jinga mi ani ta hiala akum le sani som July ni riat alawin her chwa meu chuan apian cham ni in kumsom pariat atlin na chia abadeya hian Hamburg chu professional contract an je puita a abadeya alim ni ber le alom na asan ni ber ani hial ome Asia tangin Europa youth kema omin a omna club German club po hi changtlung le lunber ta jinga mi ni in professional contract an je puita chu Sonatan hotlin na kailon masa ani ta der mai Sona hian Hamburger SV Hamburg kan ti mai senior ta season thum island nu in kumsani som pathum khan German club tha jinga mi Bayer Leverkusen chu azom vele a Bayer Leverkusen a hian ani Europa club lian tam takin Son Heung-min hi an hriat lar le zual Leverkusen hi Champions League khel phak puin Liga a che that pui hle a season ma sabera match somli pathum atangin gol som pahni a khung saka a season hi na match somli pahni atangin gol som pasari lai a khung sak boka
a che that ema wang hian European club lian tam tak te chuan lak lu tumin an helna sa hle a club lian dor tu tam tak anei jinga English club Tottenham chu zomin sai chen khatin an tarlan dan chuan Euro makta duai som thumin Sparchen an lei nia tarlan ani a player transfer fee hi sai sang sanga ain ang lo deuh thluah thina hetianga an tarlan hi chu a bor velani ti hrethiam ta ila Spurs azom hian Asian footballer jinga player man to ber record a siam ani Spurs a hian a che thale a season khat a go som hi chuang khung te po nein fans te lom hlo lengai nat ber pakhat ani chhota ani football a hlotlin pui mek lain an ramdani na phut angin Son Heung-min chu thasom ni pakhat chung zet military training nei tura ti ani a an ramdani na phut ani awangin Sonatan po hupur om tak ani football a an career atoi si a July kara thasom ni pakhat zet han thang bole chu a career vo chetu ani theina asang hle ma se heng hun lai hian Son hi a hlotlin chho em a ma po ason na sa in lar po alar chak hle a an ram throi tu te chuan hei hi hriat sakin ramlen ham choi moi tu anga in kumchang ni som hi me thla khan hriat themna thuk tak nein kali chung chau military training an nei tira thataka pasin certificate po anei ta thlapa football manga an ram a choi moi na chu ama tan po mal somna ani ta zel ani sona hlotlin na hian South Korean footballer te a ngong tha chuain Europa hlotlin taka football khel player po an nei bel ta zela an rampung pui khian an chuangin an ngai sanga milar an nei te jinga an za ber te jinga mi ani phak hial ani football a khel chung hian hlotlin tam tak aneya kan soivek seng lowanga alang sarzuala chuan an ram South Korea footballer of the year choi moina hi tungruk set tong to in sangni som pathum le som pali sangni le som pasari atanga sangni le som ni chung te khan he choi moina hi adonga tun nai kumli chungin azonin South Korea footballer thabera an thlang ani heba ka hian Tottenham sangni som pare som pakwa season le sangni som pakwa sangni som hi season a season zone in player of the year an thlang boka Asian Games gold medal under 23 a an ram ala pui to boka hengba ka hian FIFA in khovela gol moi berat thlan thin kumtina semthin ni bok Puskas award an semthin chu sani somni khana donga gol moi le ro pui big bar ni laka akhung he choi moina hi alak pui ani Asian player jinga English Premier League player of the month dong masaber ani a tin English Premier League a vek hian goal of the month choi moina dongin Asian player jinga Premier League a go somnga khung tling thei masaber ani boka tin EPL player of the year London Football Award ta pek ani to bok Europa Club Football in la sangber UEFA Champions League Asian player go khung tamber ni in sani sompare sompakwa season khan Spurs to final a hruai thlenga final a hian Liverpool laka an van duai thung ani khovela footballer thaber tan hena pek thin Ballon d'Or dong thei tura than chua big player tha somthung jinga sani sompakwa October tha khan Son Heung-min a ming hi atel boka chutiang khop chon a football career a hian a hlotling ani an ramta sani sompakwa under 17 World Cup khelin sani sompakata AFC Asian Cup a khela sani sompani Summer Olympics khel tura an somna ero an nar thunga sani sompali FIFA World Cup an ram a hruai thlenga sani sompanga AFC Asian Cup team of the tournament a telin sani sompariat FIFA World Cup champion la Germany laka gola khunga Germany hi an group atangin an tlazui ani sani sompariat Asian Games an ram cup te ni in an champion a hei hi military training a training hun chung an ti toina tura an hriat thiamna lian ber pakhat ani an ramta senior level a gol ma saber hi India laka akhunga emitung hian 4-1 in India hi an hne ani Son Heung-min hi fit ruga sang ni in mei azungai lova umsom pariat laka upa ni in Bundesliga a age ma saber FC Köln laka akhela a debut match a hian goal khung ani German club Hamburg tan Bundesliga a gol khung theino pangber record a siam bok Asian footballer jinga tun thlenga player man to berani a tin English Premier League mai baka UEFA Champions League po Asian player jinga gol khung tamber ni in top scorer ani meka gol ma a hriama gol khung thei ema wang hian a minglema po Ronaldo pekani a Ronaldo ti minglem pek Son Heung-min hian ko pui chungchanga po langsar ve deuh tak chuan mechia pani a dei tonia soyani a Korean pop star Bangmina le Ia Soyang te ni in midang langsar taka soizom ero anei ri lo sona hian privacy lam angai poi mo le nia soyani a football ni lo thil danga chuan in ham boi thok lutuk du lovin
angai poi mo ma sak chu football ani thua soi thina apa in acha angin football a aswang to thin te ti hlo tling turin in sorbing ma sak chu aril ru ani reng thua soi son hian an ram tan met som ko paruka go som thum khung to in a khere ra met jali som ko pasari atangin goza som sari le pakwa le ajis tung som ko pani anei to a hei transfer market in an tarlan dan ni in hamba ka khan met som sari pariata go som ni khungin bayar lewa kusena khan met som riat pasaria go som ni pakwa akhung boka to ten hama hian cha thaberin met jani som ko pakwa atangin goza som pali zat akhung sakba ka ajis tung som ruk le pasari zat anei tela he thu bo sai lai thleng hian English club tan a record thatak hi abel chhauta zel ani